Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan apatrik. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat pa drama ti pakasaritaan ti anak ko amay sa abaro. Parikot ko ngamin ti madi nga aramid na. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Patrick dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Susan, I love you. I love you too, Roman. Aha! Kulag tumay. At dakarkar na nga aramitan nyo adwa. Roman? Tatang, ada kayo dita? Kasano da ito yan? Nakita na tani tatang mo. Salbag kayo adwa. Agin inarakop kayo kit din. Sige, Roman. Panawan kan dito eh. Roman, amumat nga asawa ni Roy akasinsin mo ni Susan. Apay akas letter aramidan nyo. Di kagda nagtatang. Uray ta damat ni Roy ita ija abroad. Malaksid ano ibagayo. Aniya. Tatang ay ayatak ni Susan. Ken ay ayatan nakmait. Kahit nusumangpet ti asawa ni Susan. Anya tinamnamama mapasama ka. Sana ka mabutang. Nangrunan na may papan ka ni Susan. Huston, isardeng yun ti kastangar aramidan nyo. Manipod ita, likli ka mo ni Susan. Agyaman nakta pinatgam ti awis kung magkita ta dito'y parke. Susan. Mabaling ka di mo ta saan. Kat ay ayaton ka unay, Roman. Agyaman na ka. Roman? Ikit hilarya? Ada kayo dito'y? Apay akas la nakigtot ka, Roman. Diyak kami nadlaw ti asidegyo ante. Mala, panawan kayo pa'y nga rod. Kamakamok ti pagluganak nga agawid. O sige. Sige ante. Madanagan na, Roman. Amang ano nakadlaw ti ikit mo at relasyon ta. Aguli magkalang Susan. Apay nga itaka lang si Mang Patroman. Sa dino tinagapwam? Nagapuak ti tabalay da Charlie. Nagayayam kami iti Chess. Agsasao ka di itipod no, Roman? Dakas ti agulbod, amum da ita. Katuin mat. Di ka man, kagap-gapok ije balay da Charlie. Katawan ka mati jay. Kan saan pa'y asimmangpat ni Charlie ang nagbakasyon iti lugar da inang na. Kastaya. Ure aglibak ka. Amok ang nagsarak kayo manan kini Susan. Napan kayo manan nagdaytan niya. Salbag kayo kit di adwa. Ha? Amuyo tatang? Nasabat ko ni Manang Hilaria. Kat imbaga na nakita na kayo kini Susan ije parke. Talaga natanggan ti ulo yo. Di yo amo ti dumngag iti sao. Una yan ni Roman. Ididamo, ni Sita nga asawa ni Pedring ti binabae na. Ita, ni Manen Susan nga asawa ni Roy. Ay, mangibabain nga rod. Jak amo no anya tinaknakan da ija tao, Manang. Di pa'y lakot mga asawa nga minan. Tapno saan akas tama panagag-agaw iti asawa ti asino man dita. Pag sinaag ida kini Susan, maditi kastoy nga aramidan da. No kasta nga rod, ibaon mo ni Roman iti balay. Ibagam nga adabakan ti asiled iti papaaba nga kabalay. Ijayton nga agyan, no kayat na. Ison ti mangsukay iti garden ti anak ko anag abroad. Mayat ijay, taas idaglaang iti kalsada. Ay, sige man nga rod, Manang. Payam, tay bagak dayta kini Roman. Nagasat ka, Roman. Tasika tinapili ti ikit mo, apang tedan na iti sigud asukso kayan ti anak na.
Asidag pa iti kalsada. Inalukoy na karon ni tatang. Imbag ano makatsamban to da tao, inton agapit. Una, no nagagat kalakid di nga agmula-mula, ay kat makakwarta ka mat paray. Mabali na. Isu na lang. Tamaya dayo ka ni Susan ngay ayatak. Agbiro kalaangan iti sa balay, pare. Saan mo tumatlaang ang maikalay sa ni Susan? Taadaanan iti asawa. Para kanya, pare. Papilaang day takalay sa dita. Anya? Makiinumak man iti danumyo, Uncle. May sakabat a babae. Adan ka lang arudan iti asawa. Ngem nakirelasyon ka pa lang iti anak ko. Apay, di ka mapnak iti asawam, Uncle, Ammo! Umay ka lang kundi dawat iti danom dito'y balay. Ngem ti kinapudno na, ni Roman ti gagaram. Salbag ka matamay sa. saan apod no dayta, Uncle? Nakakaasi ti asawa mga trabaho iti abroad. Kastagit din ti aramidam ditoy. Tinasayaat, agawid kan iti lugaryo. Anya? Sa kantulag subli ditoy, inton sumangpert ti asawam. Basulyaw no apay-api manawon dito yung lugar tayo ni Susan, tatang. Basulyaw! Para kanya, nasaysayaatan ti kastangay naramid na. Ngem ti agtultuloy ti relasyon nyo. Apay ngamin ayat makibibiyang kayo kada kami. Gaputa diyang arot may rusok ti aramidan nyo. Asawa ti kasinsin mo, ngem karelasyon mo. Dahito iti tandaan niyaw. Maminsan pa'y abiyangan nyo ti bukod ko apagragsakan. Pumanawak langan dito lugar tayo. Kat jakon agsubsubli iti kaano man. Tita kayon! Nita, hoy! Roman! Agsarita tabay! Awanan. Kalipatan ako naman yung pinsan ni Susan. Gapo ito yung bagbaga ni tata. Nasakit pare. Kunak nga roden. Lipatan mo day jay asusan. Apay, di ka aya makasapol itinawaya a babae. Pangasin pare. Di na kman baga ni tigas na. Ano mo mas seryoso di parekot ko? Ay sus, pare, saan mo ngamin a seryoswan? No si kantumat ngamin. Amom lang nga roden nga asawa ti kasinsin mo. Ayatong pailaan. Oh, anyangay ita. Deportestaan na kayo ni tatang mo. Oh, may samot na parekot ko na dyan, lakay. Anya? Lakay kung kunamutan kini tatang mo, pare. Hey! Inton kon karkarwe kon tiag chicks ita dasawa na. Manakibiyang dan tumay. Ited kun kada kayo ti advance payment ko iti 5 a bulan, nana. Agyaman nak, Vivian. Ngam sigurado ka kadi, nga adanat da a kwarta yung agina, amabalin nyo agastusan. Di kay agdanag, nana. Medyo dakkel basit ita ti impaw iti asawa kang trabaho iti abroad. Nasayaat nga rod no kasta. Ngamin, imbilang kayo, nakaslapod no nga anak ko. Kayat ko, ano mabalain? Tay saan kayo kumamot ang madagsunan iti panagbiagyo ditoy? Agyaman na kada kayo, nana. Ala nga rod, alaag ti advance mo. Kat dayto ti makunak. No bilang, tadyak makaumay inton sumaro no, adda ni Roman aka anakak dita basement. Ison, tibang tadan nyo iti abang nyo, ha? Kasta ka din, nana. Oh, sige nga, Rod. Day tanto ti aramidan mi. Asino ka diti kinasarita yung ababay ang nagpintas ken 6 Nakayawan na ka. Ay, addan asawa na day jay. Ibagak ta mga no ada panggap mo kun kuana. Ulita ka, addan asawa na. Anyang tinagan na? Vivian. Ay, Vivian gayam tinagan na. Agab-abang da iti may kadwa kad sa aran.
Agad-adal ti anak na iti elementarya iti sentro. Agpapaaymat ni Vivian kas sales clerk iti may sa groceria. Ay, kasta aya. Kat ti nga asawa na antay. Sa dino nga itayan na. May sasiman. Kat sagpaminsan laang nga umay agbakasyon ditoy. Kasta ka day. At ti suple manong. Ti imak, manong Roman. Ang mga nadama kakita ka data. Batam ko ma. Vivian, sorry ha. Diyak mo ito nalapdan tiriknak. Ayatan ka ngamin. Sige, agawid ako, Vivian. Ulitek. Sorry talaga. Manong Roman, umay ko itad ti abang mi. Agyaman na ka. Adtoy. Sige, mapanak ko. Mabik lang, Vivian. Napatagtibagakan ka. May papanitian niya. Inam abulan ng agar-aramakan ka. Pangasimot ko man Tadinak unay parigatan. Anya ka kadi, manong Roman. Amumit nga dan asawak. Urorayam ka di pa lang ti panagsubli ti asawam. Apay, masigurado nga awan babae ti asawam iti abroad. Huston, di naksulisugan ang nga asim. Awan mon, pare Roman. Apay manayin. Apay tagwingiwing ka. Kasano? No agaram ka, dagiti mat addaan asawa. Ay, isungarod ti kayat ko. Idi pa ya binagbagak ni Roman. Ngam kaskas de asan adumngag iti pamagbagakan kwa na. Mas daawak nga rod ka ni Roman. Saan lakot ang makasapulan itinaway a babae nga ayatan na? Nasa umon, Charlie. Bagbagaman kit di tigayem mo. Tabarang sikat tidenggan na. Tano siyak, na uma akon. Iso makaamon iti biyag na. Manong Roman, apay asimrag kalatan dito silid mi iti anak ko. Di ka man lang nagtuktok. Vivian, amok nga damat panagayat mo kanya. Ti imak, ibatang ko mo pangangas. Anya da jay? Ti asawak, si Mang Putan. Bukas ta, tumpuak akong ititawayo. Naimbag tadamgis laeng day tatamam. Anya nga mintikas to'y aramidam ha. Dandanikan na isagmak. Tatang. Ala, agpaimbag ka. Ket inton maimbagan ta sugat mo, agsasarita tayo para itipan nakasulbar ti susik iti nagbaitan niyo kada Vivian ken ti asawa na. Sakbay a pumanaw dan iti pagabangan da. Uwan, tatang. Nana Hilaria, kumusta gayam tinagsasaritaan niyo kada pare Roman? Vivian, kanti asawa na. Ay, naimbaglakit din. Nakikinnaawatan damot laeng. Kat naariglon ti amin. Ay, tano saan? Nakabalod ko maitan ni Roman. Ay, naimbag ano kasta, nana? Bareng agnakam to ni Roman. Kat isardeng namatan ti kasjay nga aramid na. Nagkalagatan tinagastos. Itipan nakaariglo ti kaso manakaw. Iso apang nga asim tadi munululitan pa'y. Tane, kayarigan na metan nga ilako nak nga amam. No di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikarikada kayo, tatang. Santo na maulit. Nakamiris akon. Kahit pakawanandak ko pagbabawiyak ti amin ngay naramid ko. Dakla pagyamanak no kasta anak ko. Di ka agdanag, napakawan kan. Kat sapay la kumata mga barwanan kan. No agayat ka, piliyem tay nawaya a babae. Tay mabalin mo nga ikasar. Uwan, tatang. Namnamaan nyo, dayta.
Kabayatan abagbagaak ti anak ko, ad-addamot ti panagsukir na kanyak nga amana. Banag a nakasairan ti riknak, kat binaybay ak iti kayat na nga aramiden. Jak nalapdan ti panagluak uray lalaki ak. Gapu iti napagteng ti anak ko, Mr. Lonely. Nupay kasta, dakkel matapagyamanak, tababaan day di apasamak, iso tinangrugyan ti panagbalbaliw na. Ita, addaanan asawa ni Roman. Alakastan, katagyaman ak iti anos yu anang idrama, iti pakasaritaan ti anak ko. To'y pagayam mo, Patrick. Pagayam Patrick, wano tata Patrick kunak manlangan. Numaminsan, salag nakam ti may sa atao, no adda pakadidigraan na. Ala, yan tangay kunam, ang nagbalbaliwan ti anak mo, agtal namatan ti panunot mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Patrick, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na impag na oras kada kayo amin.